ke kopa re fetele lentswe la Modimo bukeng ya Jeremia kgaolo ke ya 17 Jeremia 17 verse 5 wena o utlwa moya no se nzolo na kati magana Jesu Jehova o re ho rohakilwe motho ya itshepelang motho ya etsang nama matla a hae pelo ya hae ya pelo ya hae e furaletse Jehova o jwalo ka ya itlhophereng nahathote a sa bone hobane ho fihla molemo o ahile dibakeng tse tshehla fatshe le lebu le sa ahuwang ho lehlohonolo motho ya itshepetseng Jehova yeo tshepo ya hae e leng Jehova o jwalo ka sefate se hlomilweng pela metsi seo metso ya sona e nametseng metsing le ha ho ka tla komello ha se utlwe letho le mahlaku a sona a ntse a le matala le selemong sa letsatsi ha se tshabe letho ha se le se ho beha ditholwana Mana mo re balanteng letsatsing la kesheno re bala ka mo profeta ya bitswang Jeremia. Mo profeta yana Jeremia ke mo profeta ya bitsweng ke Modimo ka nako eo Israele e ne le ka hara tlokotsi ya ho phela ka thiko ho ditaelo tsa Modimo. Mo Israele e ne e ipatlela mekgwa e meng bakeng sa ho rarolla mathata a yona. Empa mathata a yona a bakilwe ke ho furalla Jehova. Amen. Mo re bala teng Bibele e re ho rohakehe ya itshepetseng motho. Why motho ya tshepile motho a tlameha ho ba cursed? What is a curse? A curse phahako ke ho kopa mmuso o spiritual ho romella koduwa. Amen. Le ditlhokofatso bophelong ba hao. Jesu wa bokwe. Verse 18 mane e re ho lehlohonolo motho ya tshepang Jehova. A blessing on the other hand is to ask the divine power to bless you on earth, to give you the total hloka on planet earth. Hence ke re motho ya phelang lefatsheng o depend entirely on the spiritual realm hore a function lefatsheng. Now ho tshepa motho ke o etsa Jesu mo motho ha fihla lefatsheng hona le melao e mmedi e mebusang ka batla ke re melao e meraro e mebusang. Molao wa pele ke wa ya moentseng hona le mmanyiwa le ka bophelo ba gago. Molao wa bobedi ke wa sera Satan seo le ena ke itse o batla ho sebetsa lefatsheng ka bophelo ba gago. Amen. And le hlono la teng ke hore buka yana e setse melao yohle ebile re jo itse nepahetseng le sa nepahalang. Amen. Molao wa boraro ke o batho lefatsheng lena ba ikgethelang ho iketsetsa yona ya ho phela ka yona. Amen. Now ho se tshepe Modimo ebe ho tshepa motho ke o etsa jwang? Now ho tshepa Modimo ke o etsa jwang pele? Ho tshepa Modimo is to not go outside God to solve your problem. Ho tshepa Modimo
ke ho se tswe ka hara meolwane ya modimo ha o batla ho fana ka tharollo bophelong ba hao. Amen. Ha ke tsebe na o hloka eng o batlang bophelong, but to trust God ke hore modimo, for everything that I want to achieve, ke tla e achieve through melao ya hao. Now ho se tshepe modimo, ho itshepela batho ke ho etsa jwang? Ke hore for everything that you want to achieve, ebe o tshepa melao ya batho lefatsheng bakeng sa ho solve mathata a hao le ho achieve tseo batla ho di achieve. Amen. Now bomme le bontate re phela lefatsheng lena le re phela ho lona, mara le ha re phela lefatsheng hakana, re buswa ke mmuso wa modimo o re lebeletse ho etsa mosebetsi wa rona lefatsheng ka rona. Amen. Mara teng ne gore re phela lefatsheng, hona le melawana e itseng ya lefatsheng yeo re ka ra iketsetsang yona re le batho re busane ka yona. Mara re ke re ho wena melao yeo kaofela re tlameha re nke ebe re itlisa molaong wa ya re entseng, ebe re na melao yeo ya batho e ya fita ka hara molao, ha e sa fiti re a e lahla ho sa tsotele na emete ha kae. Amen. Ho sa tsotele na batho bana ba fane ka re ke etse mohlala ba politiki ba rona lefatsheng lena ba inventile ntho e bitswang democracy. Amen. Democracy e bolela puso ya setjhaba ka setjhaba, molemong wa setjhaba. A o twentle ha ka ka batho ba morena o kwa democracy o tswekeng puso ya setjhaba ka setjhaba, molemong wa setjhaba. Mara democracy ena le ha e ntle hakalo, ha e tla ho rona re le bana ba mmuso re a inyakurela re democracy o no re nna mokwene motle o re tswele mo e re ke melao ya re entseng re ba pisane democracy ha e hana re la democracy le ka bodimo. Ho rohakwa ya itshepelang motho ya nka democracy against thato ya bopitsitseng, ebe o kgetha hore nka ka busa ka democracy le ha e hanana le melao ya mpeileng lefatsheng. Motho ya o tla sa thwako hobane o ikgethetse ho tswa modimo tlase. Babusi ba rona re a barara ba etsa dintho tse ntle, mare re ke le jwetsa rona babusi re ntse re le kokotsi. Ho na le thato ya hodimo yeo re shabileng tjena le tse le etsa dintho ebe re e bapisa le thato. Ha di ba kgahlano le thato re a ema re a hana hobane rona re ba tshepileng Jehova, ho lehlohonolo la motho ya tshepileng Jehova. Lentswe blessing le bolela prosperous, ho atlehile motho ya tshepang Jehova. Mamela maratuwa ho ya ka melao ya Jehova ke ho atleha lefatsheng le ha melao ya batho e ka ba mitle hakalo, mare ho ka ya Jehova kgahlano le ya batho ntho eo ke lehlohonolo ke katleho. Ke tshwana le maratuwa re lahla ntho tsa lona re di bapisa le tsa ya re rumileng, ha re ikese ho na le yana le morero ya re beileng lefatsheng lena, mme ntho tsa lona tseo le re fang tsona re di bapisa le ya re entseng. Ha di hana re lahla tsa lona. Amen. Ha di hana re tswa tsa lona tlase, re lahla tsa lona hobane ya re entseng o na le expectation ka rona hobane ke itse o legal ho sebetsa lefatsheng ha sebetsa le wena. Amen. Mme o mohau wa hao hore o shebe ditaelo tsa hae ebe o etsa ka tsona a tseba ho sebetsa ka wena lefatsheng la o kgethetseng lona.
ha manyalo wa rona a ba le mathata, manyalo wa rona a ba le mathata, re ka bana le balekane ka tlung, baratuwa ba ka mmameleng. Seo psychology se buang ke melao e metle ya lefatshe. Le ya nkutlwa baratuwa, di-psychologists bana ba entseng ditseba tsa kelello, ba entseng ntho e ntle e tlo thusa batho ho phedisana ha monate lefatsheng. Amen. Mare seo di-psychologists di se buang pele re se applya, re se bapisa le molao wa ya re rumileng lefatsheng, ha se hanana le yona. Psychologist re ya leboha ngwaneso, keepa ntho tsa hao, re ka patsa nka tsa ya etse lehodimo le lefatshe. Ka lapeng ha o thwe monna ke hlooho, ha o thwe monna ke hlooho, ke hlooho, ho sa tsoteleng na psychologist ke reng. Le ha psychologist ya ka batla re le balekane hantle le ntse le lekana, le a lekana, o mamele yenwa le yenwa mamele yenwa. Re psychologist o bua taba tse monate tse re thusang ho phedisana hantle. Mare ha re ya lentswe Bibele e reng mosadi a utlwa monna wa hae dinthong tsohle jwalo ka Kriste, kereke e utlwa Kriste. Psychologist re a leboha, tshwara ntho tsa hao, re batla tsena tse ya re beileng lefatsheng, re batla tsena tse ya re beileng lefatsheng. Amen. Ha re tlo phela lefatshe mona ka moo re ratang, ho rohakilwe motho ya itshepelang motho. Ho tshepa motho ke ya ka melao le melawana ya batho bakeng sa ho solva mathata a hao. Kgahlano le ho tshepa Modimo hore a solve mathata a hao ka melao ya hao. Amen. Le nkutlwa hantle, ha ke nyefole psychologists, ha ke nyefole ba politiki, ha ke nyefole technology, marangrang a monate, di-soapy tse bapalang televisioneng, baratuwa ke lenyedisi. Mare sao le re rutang sona le re ke bophelo, re ya senka pele re se applya, re se bapisa le molao wa ya re bitsitseng. Ha di hanana re lahla ntho tsa batho, re tshwara ntho tsa Modimo, re lahla ntho tsa batho, re tshwara ntho tsa Modimo. Hobane ho madimabe motho ya itshepelang motho, mane ho dihlooho ya itshepelang Jehova. Ha re iketse baratuwa, re ya hlole ka lentswe la Modimo, re tla sokoloha, mare re ya hlole ka maikutlo a lona a kgahlano le lentswe la Modimo. Re tlo ba marabele ho lona, le rate ka ba le sa rate, hobane re ka mpa ra utlwa monga mmuso ho na le utlwa lona. Ka kerekeng bontate boruti le tswa sekolong le ntse di-theology. Theology ke thuto e ntle e rutang batho Modimo. Lentswe theo le bolela Modimo, ology ena e bolela thuto. Ka mantswe a mang theology ke thuto ya Modimo, ke batho diithuti tsa Modimo, ke thuto e ntle ya ho ithuta ntata rona ya mahodimong. Amen. Mare bontate boruti mo le re fasisang teng, re kopa tshwarelo, ha re batle theology, re batla lentswe la Modimo. Re kopa tshwarelo bo apostles, prophets. Amen. Ha le re laela, ha se o bana re le marabeng, mare taba yena re e bapisa le thata. Moruti wa ka kerekeng kwana o na rata ho bua mantswe a mang a re, follow me as I follow Christ. Ebe ka
ka polelo yena ke shebisa hantle hobane jwale ke motho ya ithutang mangolo e re follow me as go re lentswe la bohlokwa ka ga dipolelo tsena se follow me ha se mara ke as amen le ketsise jwalo ka ha ke etsisa Keresete ka mantswe a mang ntate moruti wa ka o ne a re maphuthe wa ka ke a ratang a go studiseng Kreste le mo shebe le mo nyakurele ha le ke tla mo nyakurela e be le etsisa nna jolo ka ha ke mo etsisa le mpapise le Kreste re studisa ntate moruti re studisa Kreste ha ba mesha ha o latetse Kreste so ntse o latetse ntate moruti automatically ha o latetse Kreste automatically so ntse o latetse ntate moruti hobane ntate moruti o le o go mo latele jalo ka ha latela Keresete e le hore e re ke ithuta Kreste ntate bishoko ka bokgutswanyane ke go mo feletse mosebetsi hobane ho na le nako e o potetseng ke sa tsebe na o ka ntswesa empa molao wona wa mmuso o thuse le nna ka mehla e re ke thehe mona ke shebe Kreste mona ha ke ka tla mo sheba mona automatically ke sentse ke utlwile ska swenya le mo sentse ke utlwile ha ke latetse Kreste ska swenya tena e bone a ke go latela Kreste ha kana ke mo latela fela ha ona mathata le nna hobane nna le wena re di copycats re go from the same source Kreste morena amen marmo re latela melao ya batho kgahlanong le ya modimo re beile tshepo ya rona go batho mme bebele e re go madimabe ya beile tshepo ya hae go batho ha e tswela pele Memphis yeo e reng 8 s Ho lehlohonolo motho ya itshepetseng Jehova. Yeo tshepo ya hae e leng Jehova. Yeo tshepo ya hae e leng Jehova. O jwalo ka sefate se hlomileng pela metsi. Mme gutlela yane pele ke gola ke 6 a go bana 6 Jehova o re 5 ho rohakilwe motho ya itshepelang. ho rohakilwe motho ya itshepileng motho ya etsang nama matla a hae. ya etsang nama matla ha ke ke no ya nama ke a ketela o jwalo ka ya itlhophereng nahathute. o jwalo ka ya itlhophereng a sa bone hobane ho fihla molemo ka senyesemane e re hona mono fela ke verse 6 again and that person will be like a bush in the wasteland. Amen. They do not see prosperity when it comes. Motho ya sepileng batho ha ba bone katleho ha itla hobane tshepo ya hae motho wa lefatshe ya limited. Ho tshepa Jehova ke o bona katleho ha itla re tlohela batho re ya ho Jehova hobane ho ya ho Jehova ke o bona katleho ha itla. Go tshepa Jehova ke o bona katleho ha re iketsa re sa utlwitse re shebile so sentse. Amen. Go bona re bone katleho ha itla hona le mo re nyaretseng teng re bone katleho ha itla ya ba re sheba mo katleho e tla teng e tla ka e verse 18 mme 18 re go le hlono motho ya tshepang Jehova. Prosperous is a man who trusts in the Lord. Ha tshepo ya hao e le ho Modimo o atleile. Amen. Le ha o sena
mosebetsi o motle o ka o supang hona jwale mare ha o tshepile Jehova o atlehile le o sena kereke e kgolo ka reng ke ne ke lo tswa ke lo theya ntwena mare ha o tshepile Jehova e kgolo le ha o sena dintho tseo batho ba ka di supang ha o tshepile Jehova o bona katleho ha e tla o kgona ho bona katleho ha e tla o tlohella ntho tsa batho monna o sheba mo katleho e tlang teng bana be 7 kapa 6 Ho lehlohonolo motho ya itshepetseng Jehova. 6 O jwalo ka ya itlhophereng naha thoko. o jwalo ka ya itlhophereng naha thoko Ka sa bone hobane ho fihla molemo. O ahile dibakeng tse tshehla lefatshe le lebu le sa ahuwang. ke kopa lota bona bebe tsa Sesotho o ebe ke tloela ka Senyesemane ke ba di that person will be like a bush. That person will be like a what? A bush in the wasteland. A bush again. Bush again. Ki se hlahlana se se ka? Ki se hlahlana se se ka? A bush. Kapa ke nna se bana project ga ke project mo ke ene Google. Ke le bontsha di bush. Kapa a shrub. Bibele ntse di tla a shrub. Amen. Ene se hlahlana seo se tshwana hantle le sefate. A bush. Ho thwe bush ya e hola. Ha e fete 5 meters. E fitlhileng 5 meters o tsebe ke bush e kgolo. Ke batho ba entseng boithuto ba ditlamatlama. Ha o ka bona bush e fihlile 5 meters o tsebe eng. What the bush? Amen. Sebedise. Verse 80 yona ere ana bibele ka pane. Fela ke na netlo ne phatlholle. O jwalo ka sefate se hlomilweng. Ya sepa Jehova yena. Ha tshwane le a bush. E felang at the 5 meters. Marie na o tshwana le sefate. Sefate mona sena limit. Ntwana ya nyoloha ya. Ho tshisa jwa sefate seo. So metso ya sona e namelang metsi. Sefate sena se tshwane se ka ntle ka bo. Ke so metso ya sona. E namelang metsi. Le ha ho ka tla komello. Le o ka tla komello. Ha se utlwe letho. Ha se utlwe letho baratho ba ka. Le re ka ba ka ra komello. Ha re tshepa Jehova. Ha re utlwe letho. Le re ka ba ka ra difefo. Ha re tshepa Jehova. Ha re utlwe letho. Ba jwalo ka sefate. Se hlomilweng pela metsi. Amen. Ha e ketella mone hore se be a dithuwana tsa sona. Se sa kgaotse. Maria sa tshepe Jehova is like a bush in the wasteland. A wasteland again. Ke se hleke sa mo lahlela thutubolo toti. Amen. Now man toti man mo re shisa ditlamatlama teng. Ebe ho ba le a bush. Now according to the researchers monna let me you know what let me reference according to the website episode Woodland Classroom. Barry a bush musebetsi wa yona. A bush musebetsi wa yona to provide a wood. Ka Sesotho musebetsi wa setlamatlama sena se bitswang e bush. To fana ka patsi bakeng sa ho besa. Amen. Motho ya sa tshepe Jehova ke patsi e besa. That's why the headache ho ya batho ba sa tshepe Jehova hobane ke mollo mo tukang mo ya nthotelosha wasteland ke part mo tshisa toti. That's why ditlamatlama tse menang teng wasteland ke mo toti. Re beseletsa toti ka tsona. Motho ya sa tshepe Jehova ke petrole ya dintho tse lahlweng ke Modimo. Ye o re lightang dintho tse sa ratweng ke Modimo ka yona.
ke ntja o lahla le bona. Amen. Maria tshepang Jehova o jwalo ka sefate se behang ditholwana. Now ditholwana tsena di fihla di hlabosa ho batho, di fihla di fetoha moriana ho batho, di fetoha dijo ho batho, di fetoha shelter ho batho. Sefate monna, sefate ha re bua ka sefate, ha re bua ka pampiri e tswa sefateng, ha re bua ka moriana o tswa sefateng, ha re bua ka dijo di tswa sefateng, ha re bua ka ntlo e tswa sefateng. Now what is the basic human needs? Food, shelter, and what? And clothing. Di phahla monna, di tswa sefateng. Motho ya tshepang Jehova is a resource lefatsheng la habo. Batho ba etsang di-accounts ba kae? Motho ya tshepang Jehova is an asset in the balance sheet, not a liability. Amen. Motho ya tshepang Jehova is an asset, not a liability. Hobane ha be di tholwana ha atleha o fetoha tlhonolofatso ya batho ba around yena. E mo le mo ya sefate e mo ya ba ke sa letsatsi le tjhesa o fitla itshetlela sa sefate e be moreki wa sefate o provide a shelter ka ra nako ya discussion sa ha ba lapile monna ba tla ho o se ka makalla ha batho ba tla ho wena tjena o sefate sa Jehova se hlomilwe pela metsi ya Jehova. Jesu ke metsi ya bophelo o sefate sa hlongweng ho Jesu. Ha metsi yana a kolla o ba resourceful to the world. Ha ba o bona o se ka makala ba o fa di-promotion ba ka ba o share tjena. You are a resource wena hobane o hlongwe pela metsi. Amen. O se ka makala ba haisane ba o kgathatsa ba kopa beising ya phofo mehlaena ha ba iketse o sase ya bona wena. Mamela o se ke wa makala ha batho ba nna o ba siya mo o resource wena ya bona. They have to fight the resources ha ba iketse ga ba utlwe ha o hlongwe pela metsi. You are a resource to the fast. How ya lebitso la ka ke Thabang Msraiso jalo ka ise itshilo re tswa sebeletsong eo ya Kingdom Agenda in Christ. Ahora ntengwe re ipusha lefatsheng le re pusha agenda ya mmuso ya batho ba pusha di agenda tsa bona ka ntle ka bona Msraiso. A bona batho ba tswa o sei mosare mantsibua bona le agenda tseo ba di pusha le rona re pusha agenda ya mmuso wa modimo. So kopana le rona re sebeletse modimo mmo le wena re pusha agenda ena ya modimo re le ammoho re hokahane re a kwana ya tshebeletso ya rona e kenella hona mono Village Gate mo mmile wa Naledi le wa Hatsosane di arwana teng ya speed hampo mono e ka onka tsela ya Hatsosane hona mono ke monto ba bedi fela ha o tloa junctioneng eo ya Village Gate o tsenela right e ka o ya Mtimposo Primary ha o keta o kena mono tla o kwasetse di duma sekolo mono se botsa fela na sekolo se kae se bitswang Elevations High School ke sekolo sa rona hona sebeletso mo Msraiso. Ha re kopana le wena sonta se seng ka hora ya 10 usiku. We are pushing the kingdom agenda ya Christ.